kwenda wandie nide na watu hawa ni kwenda pesa nyingi ndio kwenda wandie nide na watu hawa nalame na ngali ina kibeti kingi ni ukulya kamwanya wiumyava ndiulea ina kibeti kingi ni ukulya kamwanya wiumyava Minuke tunduni waku wambe ndiukulya tovivinyane twili minuke tunduni waku wambe ndiukulya tovivinyane nilile Winatiana itano na kakwa no kamwe iswinge wetiapo winatiana itano na kakwa no kamwe iswinge ndumelye Nakakulya kalamani kwa ula waiseye pia salandila kwe kakulya kalamani kwa ula waiseye tundunda ketwa tata Ziana umanya ningwenele zianeneva ilianeza ndikakuwa wona ziana iliandika lumangwe nizu ziaume tagameti yakwa Unekisi nayokela toka kombe ni utia kama ndongi museo kungunekisi nayokela toka kombe ni utia kama ndongi museo kwa yuninise mume wa mundu na umwe alange ni mazoezi ya manzela yuninise mume wa mundu na umwe alange ni mazoezi ya mambiso niwoka ninoka niwoka ninoka nukandia nikautia nukandia nikautia etebuku tikiane sahi ya wendo kituminye ndikwenda wasioka ukengwengi undie Kituminye ndikwenda nasioka nikengwenge ngutia kituminye ndikwenda wasioka undie udikwenyu Kituminye ndikwenda nasioka ngutie nedikwito kituminye ndikwenda wasioka ukengwengi undie Kituminye ndikwenda nasioka nikengwenge ngutia kituminye ndikwenda wasioka undie udikwenyu Kituminye ndikwenda nasioka ngutie nedikwito kituminye ndikwenda wathikwenyu usioke wi muthelele Kituminye ndikwenda nadikwito nisioke ni muthelele kituminye ndikwenda wathikwenyu undete mabezi Kituminye ndikwenda nadikwito nguwete mabisi kituminye ndikwenda wathikwenyu mabezi moke mambwe Kituminye ndikwenda nadikwito mabisi moke mambwe kituminye ndikwenda wathikwenyu melitu moke manume